Теке 12 сати, заведи ме да не буде досадно. Хит кој верувам дека сите од вас го знаат. А Вана е вечерва токму тука во Скопје, Македонија и ќе настапува на огромна сцена. Па ајде со нас да ја поставиме по некое прашање. Вана, пред се да ви посакам добре дојде во Македонија, кажете ми како сте вечерва, како се чувствувате? Osjećam se odlično, hvala na pitanju. Jedva čekam da počne, mislim da će sve biti u redu. Navodno je ekipa super koja nas čeka i evo, veselim se. Морам да ве пофалам дека изгледате прекрасно вечерва. Кој се грижи за вашиот стил? Дали сама се спремивте? Pa iskreno, dobro, ovo je sad samo majica, hlače još nisu za scenu, ali obučit ću jednu suknju koja je zapravo jedan malo dorađeni outfit sa mog zadnjeg koncerta od pred 20 dana koji smo imali u dvorani Lisinski u Zagrebu. Tako da smatram da Skopje zasluži jedan takav glamurozan outfit kao što je bio u Zagrebu u našoj zapravo jedinoj koncertnoj dvorani. Tako da, eto, malo sam promijenila frizuru, tamo sam imala puno kovrća, sad sam ovako... Tako da. Вие првпат настапувате во Македонија на ваков еден настан или концерт. Како е чувството да сте првпат? Што очекувате од македонската публика? Pa, za početak očekujem da svi znaju pjevati, jer taj imidž Makedonci kod nas imaju. Dokazali su to 100 puta i očekujem da su dobre volje i raspoloženi. Očekujem da se vesele na brze plesne pjesme, ali opet s druge strane očekujem i da ove balade prihvate sa otvorenim srcem i sa dušom otvorenom i da pjevaju sa mnom. Вие сте главниот вокал позади легендарната и безвременска песна Теке 12 сати. Како е чувството да сте вие баш таа што имате толку голем хит? Pa, to sad ide toliko daleko u prošlost da se ja već jedva mogu sjetiti. Mislim, sjećam se, obnavljam taj trenutak jer znam kako smo tu pjesmu stvarali, što smo o njoj mislili, što nas je kod nje mučilo, što nije. Taj unutarnji osjećaj koji smo mislili da je... Zašto smo mislili da je dobra, ali nismo bili sigurni. Kako smo provjeravali kod ljudi, kako im se sviđa, nosili u klubove u Zagrebu, molili DJ da ih puštaju kad dođu ljudi u klub, da nije ono baš prazan klub. Imali smo dobar neki osjećaj da bi to moglo biti to, ali vrlo brzo je ta pjesma postala svačija, iskreno. Ja sad znam već jako dugo vremena da ta pjesma je doživjela već toliko izvedbi na toliko mjesta. Vjerojatno sad, as we speak, neko tu pjesmu negdje pjeva, u nekom povodu, u nekom aranžmanu, krivom, dobrom, drugačijem. Mislim, jako sam sretna zbog toga. Ja sad više ne osjećam da je to nešto moje, a je, ali to je nešto što je odavno postalo nekakvo opće dobro i ja sam svjesna da ako ništa, ako ljudi izađu iz nekog kamena za 20 godina, ne znajući ništa o ničem, čuće za pjesmu 12 sati, znači da sam otpjevala ja. Дали луѓето ја доживуваат со иста енергија во 90-тите песната и сега? Или има некоја разлика? U izvođenju ili... Како луѓе доживуваат тоа? Дали е на исти начин доживljaju песну? Pa ne znam, mislim da je sad popularnije nego što je recimo bila pred 10 godina, na primjer. Sad je valjda opet ušla u nekakav, ne znam zašto, valjda su se mladi nešto nakačili. Biće da je nekom izdominirala na TikToku, nemam pojma, ali u principu nikad nije njena popularnost pala. Sad možda jednostavno sad su oni ljudi koji su tad bili mladi, jako sad ponovo izlaze van jer su ustanovili da im je dosadno sjediti kući pa im je drago to čut, a mladi su je čuli jer im je jednostavno dobra i sad imaju ovi klinci koji imaju 7, 8, 9 godina koji to pjevaju, tako da je to treća generacija kao tu pjesmu pjeva i ove druge također, tako da mislim super. Дали мислите, ако искочеше песнава во денешно време, ќе станеше вирален тренд на TikTok?
Nisam sad sasvim, dakle, znam viralan što bi trebalo biti za to? Пример, песма изаđe u današnje vrijeme. Da li mislite da bi postala viralni trend na TikToku? Ovisno koja. Mislim, češće se to dogodi pjesmama koje su možda starije danas, koliko sam shvatila. Općenito ta tranzicija iz bit viralan na TikToku i postat autentična glazbena zvijezda, to nije jednostavno, ali je izvedivo itekako, ali da je to sad nešto, mislim, jako puno ljudi pjeva kavere na TikToku, stvarno jako puno. Ja sama znam točno prepoznati nekog ko se trudi previše, nekog ko je možda nekog ko to radi ležerno i razumijem na što se ljudi možda kače. Ja nisam više svježe lice, pa da bi sad se ljudi na mene kačili, ali razumijem da postoje, mislim, TikTok je takva platforma da vas ljudi vjerojatno moraju podjednako željeti vidjeti koliko ih čut. A to je doduše oduvijek tako bilo. Nekad smo se mi prezentirali na televiziji. I ko je izgledao bolje na televiziji imao malo veće šanse da će biti na televiziji za tjedan dana. Ali to je tako dosta surovo to djeluje, ali u principu to ljudi su takvi. Ljudi ne odlučuju samo ajmo proučiti kvalitetu ove glazbe, mislim, ko to radi. Ljudima je taj dojam koji steknu vrlo brzo, do prve minute, kako bi naš TikTok nama i to i rekao. Do prvih 60-30 sekundi. Tako da, dosta nemilosrdno, brutalno, ali opet svi imaju tu šansu i svi mogu probati. A дали ја проследивте Евровизија оваа година и како ви се допаѓа победникот од Бугарија? Pa, strašno fore, ako mi se sviđao scenski nastup, izvedeno izvrsno. Doduše, ja nisam više neki fanatični pratitelj Eurovizije, puno toga mi se zapravo ne sviđa, odnosno nije da mi se ne sviđa, nego jednostavno nisam publika za to. Imam osjećaj da su neki ljudi se sklepali, napravili od sebe nešto samo da bi ostavili neki dojam tu večer i ostave dojam, ali imam osjećaj da iza njih nema ničega. Evo, mi smo pred 2 godine imali Baby Lazanju koji je zapravo skoro pobjedio pred 2 godine i poanta je bila da je on, osim te jedne Rim Tim Tagi Dim pjesme, imao još jedno 6-7 spremnih pjesama koje je stvarao puno prije nego što je uopće ismislio sam sebi ime Baby Lazanja. Dakle, on je bio spreman sa onim što on želi ponuditi ljudima. A nije bio evo, ja ću se sad užasno ludo obući, imat ću, ne znam, na sceni neka čudesa, zvučat ćemo tako, nafarbat ćemo se ovako i sad kako ćemo se trenutno s te večeri svidjeti ljudima. Ko zna? Ali imati za sebe nekakav dosljedan stil, to je druga stvar. A da li možda znate što znači bangaranga? Navodno ništa. Ona je sama rekla da ne znači ništa. Kao Nešto, neka energija, nešto. Da, Вие бевте представник на Евровизија во 2001 година. Многу луѓе сметаат дека баш вашата песна требаше да ја представува. Што мислите за тоа и дали повторно некогаш би се пријавиле вие да učestvujete na Euroviziji? Više se ne bi sigurno nikad prijavljivala za Eurosong, zato što mislim da je to stvarno mjesto gdje se treba predstaviti ljudi sa svježom energijom, koji su spremni, koji nemaju u principu ništa za izgubiti, kako bi vam rekla. Dakle, nemate neku karijeru od 10, 20, 30 godina, pa onda ne prođete dobro na Eurosongu i onda ljudi kažu, nisi baš takav faca jer baš Eurosong nisu te ljudi doživjeli. Jel? Dakle, ljudi koji počinju, koji se tek stvaraju, koji se tek pozicioniraju na mapi svijeta glazbe i show biznisa općenito, trebaju ići na Eurosong, trebaju se dobro pripremiti, a nekad pjesme koje... ljudi obično misle idem napraviti pjesmu za Eurosong, ali ako to nije pjesma koja je dobro prošla u tvojoj zemlji, kod tvojih ljudi, kod tebe doma, ili ako te regija nije baš nimalo prepoznala, ako si čudan svojima doma, bit ćeš čudan i neće Eurosong reći, ovo je genijalno, vi nemate pojma. Ljudi su svugdje ljudi, publika je svugdje publika, jel? Neki onaj trenutak osvaja sve. Ili Island ili Maltu, Da. Вие пред скоро време, пред некоја година, станавте баба, па како се снаоѓате во улогата на баба? Pa izvrsno, evo, ja imam unuku od navršene 3 godine i sada već mjesec dana.
Nadam se da se odlično slažemo, nadam se da sam joj fora i zabavna, da ju dobro kuham, da voli provoditi sa mnom vrijeme i da ju nasmijavam kao što i ona mene nasmijava. Jer ima smisla za humor i to mi je jako bitno, voli se smijati, voli dobre fore, prepoznaje dobre fore, ali naravno sad kad gledam sebe mislim ajme malo dijete, kako sam ja to uopće ikad mogla, ali evo nekako sam mogla. Mladi ljudi moraju imati mladu djecu, a mi stari smo bake i djedovi i to je to. Tek je 12 sati, ne znam šta da vam kažem. Zavedi me da ne bude dosadno, ona neće znati da smo bili zajedno. Tek je 12 sati, a noć je još duga. Ти благодарам, Вана, ти благодарам за odvojeното vreme i za ovo intervju. Ti posakувам убава вечер. Hvala lijepo, pozdrav svima koji su nas gledali i slušali, uživajte.